beramo haka segi haka arpulai tarik jom pernah menyau ajar haka arpulai tarik pernah menyau ajar arpuar ngasim ya kene kakabo na kejingkemen bangala pelat ya kene kakot na sodong kalum ya pah UMLA but MDC jong karani ko constituency uba Piyush Marwin kum okongsan waliyo ban pelat bai ba ya kakot saudong na ulum yaw pau bala tho da ubabu G Sings emle unong hikai bala chong thait na kalawa primary school nong na nong kedai ya ketika kot la pelat pai ba ha ka jingalang bala long ha ka arfulai terik unaitung araja arpuar ha ka shnong nong na Southwest Khasil district haringkat ka jinga sakhilang ne ki nong hikai ki headmaster ki headmistress jongki school ki mentri shnong bat ki we die habakran kumu kongsan uba Piyush ulayero ya ka jingla jong ubabu G Sings emle man penwan dur ya ka ni ka kot ha ka kom ka bade ho uni orang ba ula jutho bat no sinyang shibun ba ki kam glaba ki jing tho akilat pathai kubor ban keseu thia ru ya ki babun om tang ya ki pai ba jong ka Southwest Khasil district henry wat ya ka jelahi baro ka we lengba ka jing penmi ya ka ni ka kot saudong na ulum yaw pau kansalong ka jingker khu bat ajing penshai ni jingtip na ka banta ki nong pule ki bala ban yo ya ka ni ka kot ong uba Piyush nakaliang jong ubabu G Sings imli ubalong unong tho ya kakot saudong na ulum yaw pau ulai tho ba ka ni kakot kadon ka benta ka banengkong bat ka baar henry menta ka kenti la pelai ya ka ni kakot ha ka sin ka banengkong bat ya ka benta ka baar on sa pelai khamadin ha ka bai dei bat ka ni kakot ula tho ya ka jinglong jingman jong saudong jong ulum yaw pau ha ka bo nong tho ula lum jingtip na saudong jong ulum kiwi pat kinong kren ki kentup ya kinong hikai bat ki mentri shnong ki belai ka jinga ro shikat dei ya ka jingla jong ubabu G Sings emle man penmi ya ka ni ka kot namar ka jingtre chitom jong u wat laudon ha karta ka jingno temen jong ka met jong u dengan scam baleng ba ka ni ka jing tre chitom jong ni rurong ba bala pelut ya kapor ka jong i kombai la pen papau ba ladon ka jing khmu na do kisnem daki hajar riu arjar nyau tidlangi khain ya katkum ka jing thmu ka jong i katkum ka jing tristom bat ka jing angnut ka jong i kan sipol hadu khanyo khatrat li kisnem hadu bai in pendep ya kanika jing thol ti na kaliang ka jong i nangai hampam na kaliang ngasimet ngasmo sarong hadu kata-kata ba menta kasngi mo menta kasngi lengba ka jing pelat kani ka kot ki jong i ba ngai ba kiwe ki jakaru kinyo ban pule ya kani ka kot ban thiet ya kani ka kot ban tip ya ka history chapang ka sodong jong ulum yaw pau te kumbangi ban pau ba ni kitpok kirwen na kamta ka jong i wala haka jinglong temen ki jong i ba kamet kapat kaban ban in nang yo ha ka ba sait ba klan ban in nang la na se menteri ha ki bentah ki ba idam don ki jing thmu susu ha ki kam ki jong i te kumbang yong ba ha ka jing penmi ya ka kot hi kadai hi ka khana sapateng ke jong i kumbangi set bo ya ka ketin im ka keteng sa kana Ustaz G Sing de way na ki parano hikai upanut ba upashilan banle ya kino ki kam chisen kap magenale cha haranikor kalau me kau ikut kot kubor Wei pelok jonglau, pet sementri kene kubur atau kubur ini. Kubur ini apa? Wah, mana kedip. Pet pada. Tak kubur butuh enggak usupan usupan yaro enggak. Tinggal tip dekat kadau. Lesi ususun tanah enggak, so perlok enggak, usupan enggak. Teh ngangan orang gumno. Kagak diport dengan song. Kubur sih bun, mo. Tengah suatu mau jising. Dewi neki. Rindu ba juga dengan tan juga. Ngas ke ong ba ngas sarong mo melek inong kedai ong nasional jungi hari ketum ka jiktif juga mungkin nasional kedai dia tira
Doi dira. Te ngalas ko thap jing kulmar kendiaro. Dai ane na postal jogi. Hendrai katung kajik tip ka history nga tip sai ba. Babu jise idai nal tai na kisno dirang. Te ngaji sia ngap le na kini kitan. Ngap le na dirang. Re lengba ngajudan kipor ki bangayo kene chong lebai babu jising ngio sipun ki jimutoi. Lemah di babu berkam experience berkam senior Mohakarta ilah tip lu di ke baro kibat saja kibat ja bab haji tip juga ya kibat saja oh jising ulama tip kebangaju sunat ban pulih di cipto kaban konge kebangas ngau kitimut bar kebanga sunat di cipto ju boleh pas lembak auto wandam ateli kipukninan anona kabanga sunat adu nongko ngam sutu tau ju ege di mutaba wandam ateli kipukninan anona hadin ba nak pulih ba di cipto ngas sutu plan ngam atau kita sunat diketin memang bukannya. Nanti kita nak kerja dulu ke bangga sunat sebelum kamu diketin pat penuh pat terap mak dibuat lah. Sekarang apa? Bang pendus pak diketin kasih belum? Ia pulih mensuai ikut kasih. Kena yo belum tokot badina syata syawat jadian. Kamu kita bisa ia ketin itu. Kita nak kawai ke seminar ke sini, nak berapa yang temusan Dr. Baju buat kami. Kalau pun kami ada kentin kawai ke jinak bah, Pat kawai pat pun kami dah ke patis. Kita jinak bah, uang bah ini kentin ngayo ke pol beli kaya mukul. Partai, lekot partai soal sedangkan seminar. Nombor pun jinak pak mengatakan ke endai pak desa. Nombor pun yang boleh mak kereta. Lagi teman yang belum nak kata yang main kalau jinak pak. Orang nombor pun sebut kelah lembang katakan. Di hukum itu ke jinak pak. Pat tenuk pat terap pun belum buku jisen. Kalau tempat kamu apa belum haka ikut kasih. Thi ba i bobu klip bede i nompo ya kani kapot na saudong yo pau ila ayanga ba ngan ya don lang hakani ka por ba pelaj ya kani kapot tinga dap da kajing sngo kumen ka bakrau mo ba ana po ka sinong ka barit ka jongi lambi iwei i riurang ba mo ban tho ya kapot banlong inong thokot namar naduk kipor ki baman suaru ngampat yu asnyo bandon banakan isinong kajungi banto ya kanu kot pat kamtam kani kot kabadai na sodong ulum yo pau te ngakar mas ngoman ay kublay ya i babu ibala trestom ban tho bat banlum ya kijing tip ki bedai sepang kanika saudong jong uni ulum yo pau jong ni bat ngangek ya kermen ba kanika kot kan ai jing mentoy na kebenta jong ni kan ai jing tip yang ni sepang kita ki badon hapo jong kanika saudong jong ulum yo pau ki ba mangi ki badang kamrit dan kam kena nyim tip ya kita ki tenrai no ke jinglong pot jong kani kadong kathan ke jong ni nga sngowan ai kublay bat dap ta kejing sngo kumen bat kejing smu ko bakrau na kabanta jong piyo kilaya le sitom deng kejing long temen bat kum juru misa yo sngo mo ba pim na sai ta klan ba de pilala man le sitom man tho ya kani ka kot ba kilayo man ban kolaj ha kani kesni ka ba manta